Igwani magia gwena agogo kyanga no. Igwani magia gwena agafu egbe kyanga no. Igwani magia gwena agogo kyanga no. Igwani magia gwena agafu egbe kyanga no.
Banedo, Uku Akbalakbala Oba Eretiawa. Yere Chief John Osamede Noyadu, the Ogeoba of Benin Kingdom. Ona weni yen wana ya wewe iselogbe Rudanuna mi Ogeoba of Benin Kingdom. Osi ofe o iselogbe. Owe iselogbe o. Igwaniya gwena o aga nyere nyanga no. Igwaniya gwena o aga fuwe nyanga no. If you don't need one, Igwani Wayagwana Ogo Piano. Igwani Wayagwana Ogo Piano. Uponia Nupore, Wama Mokana Sanuko, Wama Mokona Sanuko, Selobe. If you don't need racing, Igwani Wayagwana Ogo Piano. We give you over Yare, you don't give you over Yare. Why say look bad? If you don't know some moment, if you don't need wrong one, if you want to buy you, but I am no more satisfied. I just ended up on no day on my sofa. No one number one, no my satisfied. I just ended up on no day on my boa. No moto, no master TV there. I just ended up on no damn where my day moto. When my ear Siamo io siamo a re, anche qui io buono.
Magagere
mo se no mo. Ọmọ me ni ya samo. Ọmọ ni ya kiye. Mr. Mike Akere from Uromi, Executive Director of Tino Post Nigeria Limited. Oga Mike Akere, Director of Tino Post. He say make I greet all you workers. Say make you not take this record, enjoy yourself for this Christmas and New Year when they come. Long life and prosperity. Ọmọnìyàyọ, Michael Gẹ́rẹ́ mẹ́yẹ ní Mọ̀sánàmọ́, Ugbàlọ́ ló rẹ̀ gbẹ̀mẹ̀, ọmọnìyà sọ̀mọ́, Michael Gẹ́rẹ́ mẹ́wọ́, ọmọnìyà sọ̀mọ́, from Arua Uromi, ọmọnìyà yíyẹ. Mr. Mike Akere from Arua Uromi, long life and prosperity. Obeyanu waseno, konecha sinemo. Emoni waseni yagbe, emoni waseni yagbe. Mrs. Timobimo, Mrs. Timobimo. This is Mary Jimobi Executive Director, Speak Investment, Lagos. Jimobi no
Osandera, Oduwa meme, wakwa kwikana mila neme ruru. Osandera, Oduwa meme, wakwa kwina newe neme Igho. Osandera, Oduwa meme, wakwa sodaye kendo daye. Osandera, Oduwa meme, kene ni mogo meno maya. Eno si anina di Osandera me, no tobale ki Oduwa me. Era galuno mato ya kwa makan, iye galuno mato ya kwa makan. Ote galuno mato ya kwa makan, ose galuno mato ya kwa makan. Topo Oduwa meme, baba Oduwa meme. Akioma negi menya, papa ekyo nasu no dame. Atemiere akioma negi menya, papa ekyo nasu no dame. Ateme wina akioma negi menya, papa ekyo nasu no dame. Abemi amane ono saki Oduwa ne a. Olaga. O saki Oduwa ya ni ma ya pepepe. Christopher Pomo same no bi o sagie. O sana han ki Oduwa ne. Mr. Christopher Ipomo sa o sagie. Manager Tesco Supermarket, London. Ogegele. Oh, now when you come here, Mrs. Ruth Nusa Okolie, London. Oh, now when you are Mudani, yes, I will need at London. Osanera me na Oduwa me ni pomosa. Osanera me Oduwa me. Ona we ni le kon ti en no bio. TM Photo Plaza number 37 Siloko Road. Ogbe Ekpen. Agele. Osanera me na Oduwa me ne baba. Osanera me Oduwa me. Osanera Oduwa me o. Na ho ega gbona logo me. Emi no si eni na li Osanera me. Not your ballet, Oduwa me. Eragalu no matter ya go makan. Iyegalu no matter ya go makan. Ategalu no matter ya go makan. Osegalu no matter ya go makan. Oduwa me. Baba Oduwa me. Osanera me toba Oduwa me o baba. Osanera me Oduwa me. Oduwa me o. Ye me o ra me. Osanera me Oduwa me. Christopher Pomo same no bio sakie no. Osanera me Oduwa me. Mrs. Ruth Nusa Okolie me no mo. Osanera me Oduwa me. Ti yan Photo Plaza me ni mo se me no mo.
Ese Mario wenene